aing parkiran sepi amat ya. Kita beli biasa-biasa aja nang sore. Aing amat ya. Hanya ngopi lah lanjut ya. Ngopi itu juga bisa. Iya bangsat ya. aduh aing si iya deh si gondrong deh tadi ya. Dasar mah pemikiran geng sepi deh. Aing Oh boy, aing ngopi ya. Coba mau bikin kopi. boro-boro rong urang ge mikiran jeung meuli beas eueuh tuh dulu. Iya ada parkiran agak sepi. Aing mau minta sablong barang. Ayo burung ke warung ayo. Ayo ke warung ayo. Bu, kopi. Kopi nanggrang. Kopi biasa, Mak. Kebel amat nih si Maya nyen kopi. Minum ya. Kesabaran amat mana? Nah, kopi baik ya. Aduh, aing geus teu kuat. Ngautang sama leta. Meuli. Udah mulai ngautang kena. Tentang aya. Mana duitnya? Si boy. Awas mun Si teu boy ya. Bayaran. Biasa kena ngautang deui kena. Rewel amat. Rewel. Putu rewelan mah ayu bae. Cicing. Mantap. Kopi na aing pasti hayang rokona ya kabur aing ya. Karak mantap. Drong, orang nak parkiran heula da ya. Bayaran heula ya kopi. Tenang. Lah tenang. Waduh. Bah, aing ge carana mah aing mending kabur bae ya. Mana si boy? Ditungguan balik jauh. Mana si memolototan badi? Kasep amat ya orang ya. Coba orang yang ketok belan dia. Kamu nambah kasep dia mah. Keluar ya. Si gondrong ya, sampurkan koeng ya. Nah, dong. Nangguan si boy ya. Balik deh ya. Kopi ya kudu dibayaran. Orang buka ide ya. Buka ide. Ide naon? Dia ngajual badak kurang. Ayo siap. Siap, Mbak. Buka bisnisan, Mbak. Arka jual badak. Tenang. Dong. Makan numpang. Kopi bayar. Ulah-ulahan kopi, Mbak. Warungnya gede beli. Kayak jual badak, Mbak. Ya dia dasar preman Hello Kitty dia ngomong doang. Tungguan lah dedenya orang nak ngalat talialan. Oh siap. Iya. Yan rong talina. Maknya arek nalian badak pakai tali rapi ya. Drong badak nak. Naik bae dari kupoin. Aduh, ayo